Na Jesus Cristo, no Evangelho do São Mateus. Iha tempo neva, Jesus na escola antecira hakbesik bania dehem. Tan saita kolia basira hoaik nanoi, nia hatam basira. Baimi maromak fuhatene tiha mistério sira reino lalehan nian, mai be basira lai. Basa baida nebe iha ona seifotan atunia iha liutan. Mai be ida nebe la iha buat tuituan mos nebe ni iha se hasai tan husinia. Tane makau kolia basira hoaik nanoi. Basa sira hateke dadang mai be lahare. Sira setilun dadang mai be larona. Nune se saiduni tuir profeta Isaías nelian nebedehan. Imi rona hotilun mai be lahatene los. Imi hare homatan mai be lahare mos. Basa pobune nyalaran toos. Sira netilun diu no labele rona. Sira fuan labele hatene los. Keta sira hakribi sira nyesala. Hafuin hawalo sira fila badia. Mabek solo ba imi nyamatan basa sira hare. No ba imi netilum basa sira rona. Tebes saudehem ba imi kata. Profeta no emadiak barak hakarak tebes hare buat nebe imi hare. Dadang mai be lahare. No rona buat nebe imi rona mai be la rona. Lia maksoi. Mawalin no bem feton sirahotu, liliba telespectadores, televisão STL, nevenam kari railaran no railiu, macautaneas e maroma ni domin. O evangelho nebe ita foi em rona liba, fotius evangelho São Mateus, capítulo sanolo recintolo, versículo sanolo, toos sanolo recinhito. O evangelho idane macawakara partila baita bot sira, e momento mana kidane. Jesus usa que na noite né a tu transmite lição moral. Parábola sirane como teve se a literatura oriental. Não consiste em história, nebe maclori ensinamento bamoris. E simbolismo no elemento ioin com significado específico. E a parábola sira nebe famosa tebes, mas parábola sira e a Bíblia. Especificamente parábola Jesus niam, nebe e a história no elemento comum sira, onde a cultura e a tempo neba, onde o objetivo atuanorin com a barreino maromak niam. Entre parábolas Jesus niam hirakne. Sira nebe conhecido liu, uma parábola filho pródigo, parábola dos talentos, parábola do semeador, parábola do trigo e do zoio. Evangelho nebe foi em rona liba, apóstolo Sira coloca pergunta ida para Jesus dehan. Tambasa ita colhia basira hoaik na noi. Jesus foi resposta dehan. Baimi maromak fatene tihona mistério sira reino lalehanian. Mai be basira lai. Reino lalehan. Aik na noite nebe Jesus escolhia com a natureza do reino. Jesus usa aik na noite com a semeador a tu explica de kata. Fini representa maromak nilifuan. Semeador mak maromak rasik. Maromak revela ni an liusi buat nebe simples. Nebe ita bele hare rona no compreende. Se ita la hare la rona no la compreende, tamba ita la hefir. Holia fuan seluk ita bele dehan, tamba ita emania fuan tos no la kuibuka tu atene
atunune na fating hela ia sala nyuku. Belum sira, se ita moris ia sala nyuku, com certeza, ita matan sedelek, no la bele hare, beleza criação maromak nian, no nemos ita netilun diu, ita sela rona liang manik sira, besayu si maromak futaribum, no ikus mai, ita la compreende con a reino maromak nian idane. Maluk sarani do vencida, makawadomi ia Jesus Cristo. Evangelho ohin ita rona, atu foi importância com a lefuan rona. Papa Francisco Dehan, escutar com o ouvido do coração. Katak rona hotilum fuanian, atu nune rona hodia moris maromak ni futar lefuan, yeitane moris lor. Reino lalehan laos questão atu hatene. Ema nebe hakara katene reino lalehan, ne tem que rona ou escutar. Também evangelho de rona hofuan. Hakara ka força liutan lefuan rona ne, bye aminia, Padre Perfeito Teologia, Padre Francisco Fatubai Dehan, rona de lato, rona no halotuir. Wanneer ite rona no halotuir maromak ni lefuan, ite ia ona dalam atu bahatene reino lalehan o reino nainian. Belum do vencida. Maromak ni futar lefuan hanesan força ida nebe fomoris. Hanesan força ida nebe bele muda mundo, muda mos ite ida nyan. Maromak ni futar lefuan ne se na roman ye ite ni moris wahira ite hena kukum laran. Hatudu dalam los bahirak nebe laos saladalan. Anesan evangelho São Mateus nian. Jesus aktuir kono ba aik na noi toos nain. Sai bakari fini. Usaik na noik ne atufatene maita kata toos nain nebe kari fini maroma krasik. No fini mak maroma ni futar lefuan. Jesus sonia apóstolo Sira haklaken kata tos makita emani fuan dalan nini fatu klaran aitara klaran no ikus raiboku nema kita ema ide nini moris ite ide nini an ida ne hatudu kata ema rona maromak ni futar lefuan dalam rumah musuh dificuldades problemas desafios oyoin ia rona no ikus mai la folet fini maromak nian idane maromak ni futar lefuan atu bele moris no buras e italiano. Agora recomendação atu ita hare no rona maromak ni futar lefuan mak evangelho ohin husu ita tenki hakribi salan. Itarona profeta Isaías nelian nebehateten dehan. Imirona hotilun maybe lahatene los. Imi hare homatan maybe lahatene mos. Basa pobunen yalaran toos. Sira netilun diu no labele rona. Sira fuan labele hatene los. Sira hakribi sira nyesalan hafuen hawalo sira filha badia. Hakribi salang kata ita reconhece itanian. Atu husik maromak ni futar lefuan moris ye itani fuan laran no transforma itani moris. No husik itanian sairai bokur. Atu maromak ni futar lefuan mak moris baita. São Marcos capítulo 1 versículo 5 dehan. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Mawalin no bim fetan sirhotu makawadomi e Cristo Jesus. Hareba itania realidade kata
Fini maromak ni futar lia fuan idane. Kuda ona ia itanya rai doben timor lorosai. Liutinan atus lima. Será que fini maromak ni futar lia fuan ne moris tuni. Ia ite ida ni fuan. Keta haloba itanya saide dalaninin. Fatu kelaran. No aitara kelaran. No nunca sai rai bokur. Ia itanya moris. No ia kumfuan tolu ne bedehan. Ya domingo holoron santo serona missa ketakar serviço. Idane maknar lolos moris no dar cristão. Keta lua ba missa. Hodirona maromak ni futar lia fuan. Basa maromak ni futar lia fuan de makbela transforma ita no lori ita ba moris rohan lai. Atu taka hau ni reflexão idane. Hawakarak dehem Papa Francisco ni lefuan nune. Rona hotilum fuan nian. Laos resposta complacente, mas é uma resposta empática e atenta. Se Itália é capaz, a turona e Marcelo, não nemos Itália é capaz, a turona maromak. Tamba a turona ne reflete a divinidade nebe e ita ni an no ita ni relacionamento com maromak. Rona hotilum fuanian maksai sasuka nebe los husidomi. Assim seja.